Sa nama je Luka Aković, đak generacije gimnazije Panton Ušić u Vranama. Luka, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Evo i na samom početku čestitamo na ovom velikom uspjehu. Hvala. Pa kako je to biti đak generacije prestižne ustanove kao što je Beranska gimnazija? Pa sama titula đaka generacije po sebi svedoči o tome da sam prije svega iza sebe ostavio da je iza mene u stvari jedan veliki rad, disciplina, neki put kojim sam se kretao, kojim sam težio da se krećem tokom cijelog mog školovanja, da se trudim da se njega ne odstupam ili da odstupam što je manje moguće, a samo zvanje đaka generacije jeste jedna posebna titula, jedna prestižna nagrada koja uopšteno svedoči o tome da sam među najboljima u okviru ove škole i uopšteno mog školovanja. Da li je teško imati sve petice? Pa može se reći da nije baš lak posao, ali da se u suštini jednim predanim radom, jednim jasnim i definisanim navikama zapravo sve može postići ukoliko to dovoljno želim. Ja bar tako smatram. A vezano za radne navike, ti si mlad momak i obično mladi ljudi nekako s tim radnim navikama, ajde da tako kažem, kubure. Kako je teško? Kako tebi ide s tim navikama? Pa ja sam negdje i u startu svog školovanja zacrtao otprilike kako i na koji način želim da se uopšte u životu krećem, kako i kakav prioritet zapravo za mene predstavlja moje školovanje. To je nešto što je meni u suštini pri vrhu samih prioriteta što se tiče inače mog života, kasnije i nekog profesionalnog ostvarenja, tako da je sticanje radnih navika u suštini nešto što sam težio da usavršavam kako se moje školovanje odvijalo i što sam u jednom momentu onako potpuno stabilno održavao i kasnije u suštini težio samo da ne odstupam od toga i tim ostvarivao odgovarajuće ciljeve i onako slijedio ono što sam sebi zacrtao. Odlično. Tokom školovanja u gimnaziji ti si učestvovao na značajnim takmičenjima i osvojio neke značajne nagrade, pa malo više o tome. Tako je. Učestvovao sam na 2 državna takmičenja prilikom mojeg pohađanja gimnazije. U 2. razredu srednje škole sam učestvovao na državnom takmičenju iz istorije. Tu sam uzeo 9. mjesto u državi, a u 4. razredu kao maturant sam učestvovao na državnom takmičenju iz maternjeg jezika i tada sam osvojio 4. mjesto u državi. Odličan plasman, nema šta. Osim što si dobar učenik, stižeš i da radiš. Ti si prošlog ljeta sezonski radio na Primorju. Znači, apsolutno nekako ti je pokriveno potpuno to vrijeme. Pa, težim da u suštini ispunjavam i svoje slobodno vrijeme, inače svoj život i prostor kada nemam neke obaveze vezano za školu da usmjerim na neki drugi način. Tako da sam prošlog ljeta radio kao sezonski radnik na Primorju. Ovog ljeta također planiram, otprilike da se malo financijski obezbijedim za univerzitetski život koji mi predstoji, ali da ujedno stičem neka nova iskustva i onako malo spoznam rad sa te neke druge strane gdje nije baš neka moja zona komfora. Je li teško raditi na Crnogorskom Primorju te posle? Pa nije, ne bih to tako baš nazvao. Svakako jeste iscrpljujuće, postoje određene stvari koje onako čovjeka znaju da umore, da iscrpe i slično, ali ja sam također težio da onako se trudim da što više energiju čuvam i da se onako malo što više budem stabilan u svemu tome. Znači znao si pravilno sve da rasporediš. Tako je, otprilike sam se i tamo pravio neki svoj raspored i režim. Organizovan. Tako, mlad čovjek je tako organizovan. Pored svega ovoga ti se baviš i košarkom. Tako je, meni je sport inače jedan ventil iz svega toga. Ja sam inače neko koji izuzetno voli košarku. Košarka je za mene nešto što kako znam za sebe volim taj sport. Treniram u košarkaškom klubu Lim već 10. godinu i ove godine smo napravili taj jedan poseban rezultat plasmanom u prvu ligu, što je još jedan izuzetno značajna stvar koja je obilježila ovu godinu i sa te sportske strane, a uopšteno sport za mene predstavlja taj neki poseban način ispunjavanja slobodnog vremena. Znači sljedeće sezone prva liga, od đak generacije, ide fakultet, pa već kad smo kod fakulteta, šta upisuješ, šta planiraš da upišeš? Pa moj plan jeste da upišem ekonomiju u Beogradu, to je moj trenutni inicijalni taj neki plan, polako krećem pripreme za taj prijemni ispit, nadam se najboljem i da vidim kako će da krene moje ostvarenje i na tom planu. Definitivno i mi sigurni smo da će to da bude sve najbolje. A kako su tvoji planovi posle fakulteta i sve ostalo? Da li su vezani za Crnu Goru ili idu dalje? Pa ja trenutno nemam jasne planove u vezi toga gdje bih želio da radim, ali znam otprilike koje bi oblasti ekonomije želio da pokrijem. Mislim da je ekonomija nauka koja inače ima jedan izuzetno veliki dijapazon poslova koje nudi. Pri tome moj otac se bavi ekonomijom i jedan je
izuzetno prestižan, mogu reći, čovjek u toj oblasti, tako da težim da na neki način slijedim i njegov rad, ali ujedno i da na neki, pa ajde da kažem, lakši način usvajam i ta znanja iz te oblasti koja svakako mislim da može da mi donese dosta toga dobrog ukoliko naravno budem predan njoj kao što sam bio u srednjoj školi. Da li je matematika tvoj omiljeni predmet bilo s obzirom na... Pa matematika mi najbolje ide, matematiku onako i najviše, najlakše se s njom nosim, a i na neki način me čini zadovoljnim kad rešavam te zadatke, osjećam se nekako ispunjen opet kad nailazim na te matematičke probleme i kroz rešavanje njih na neki način uopšteno osjećam i da napredujem, da razvijam te neke svoje, ajde da kažem, možda ne vijuge, a ujedno sam i shvatio da je to nešto što mi onako iz svih tih, ajde da kažem, kako se nazivaju, težih predmeta, onako najviše, najbolje mi ide i onako omiljeni mi je u suštini od svih tih predmeta. Jasno. Uskoro matursko veče, da li si spreman? Jest, za 5 dana, spreman sam naravno, onako jedan poseban dan za sve nas, u suštini nešto što će da obilježi čitavo ovo moje školovanje, 13 godina koje sam proveo u školskoj klupi, onako krunisat ćemo tom večeri i nadam se jednom lijepoj večeri. Znači voliš tu matursku šetnju, voliš tu atmosferu jer definitivno čitav grad je pa, tu i zaista volim, se prati. da, tad se osjeća taj neki život u Beranama, osjeća se ta neka posebna atmosfera, tako je, mladalačka koju ja stvarno uživam. Otkako sam mali, inače sam ja volio da te stvari onako ispratim, da osjetim i tako dalje. Odlično, evo i za kraj ovog razgovora, šta bi poručio mladima? Ti si znači dobar đak, sportista. Koja bi tvoja poruka bila nekim generacijama? Moja glavna poruka je da se svi pronađu, odnosno da teže da se pronađu u nečemu i da samo slijede ono što u suštini treba da zacrtaju. Smatram da svi mladi koji se inače upisuju u srednje škole treba da teže tome da slijede svoje snove, da zacrtaju neke svoje ciljeve i da što manje odstupaju od svog puta. Ujedno sport je nešto što smatram da svakog mora da čini mnogo boljim, zdravijim, da je sport u suštini nešto što i nas kao ljude na neki način čini boljim, a i omogućava nam da se osjećamo u sopstvenom tijelu daleko bolje i ljepše. Hvala ti Luka što si izdvojio vrijeme za Berana Online i puno sreće u daljem školovanju i u daljem životu. Hvala vam puno.